大家平安，jauh-jauh tu cua kajam-jaman nama kajinana sulivat. Saka tu cua kajam-jaman aurja supui na kainu atsumas imazai tua pitiru sangasan imazai tua lima sulatan imazai tua ita kayam patu pitu kayam Peter 前书5章1到7节。Yakena namasan cioro anamasan ro pas kelakalang tua sing rapayan ni Kirisitu saka uri kisah selanga temabrak tua uri sipapatsung noa tevri langa arigu papupi surakan tanumu na namaya tanuakan na cioro ulamu na masirvana ki lain tua barong noa cemasa pa ujib tua za sini paparanga zitanumu na marka iyo noa cemas ula ini kamu na sinavuta ula ini ka na sanjinliu lanu siki pusensengsengan saka ula muna na masilvan a kimaju wa kisamula maya pakipaura azwa sini paparanga zitanumu na marka iyo ula muna na masang kakiswaran noa markanu iyo no matazwa kimuna kemauka wanga toazwa ini ka uri makapara pakangata a katirigwa na lailai no manti zanga azwa tala vuruvurungan toa aro pa uji-uji pa ta iyo namaya uta timu na marka maatsuvu-tsuvung kiparaingu toa tala vuruvurungan pai timuna mapulat ulamuna na kiparo sa sekaula na namitai tekuan sanu para kiraraing ayatwa mayatutswa vincikani toa sisyu azwa na mi kemudan na tsau-tsau san alai noa cemas lakwa a namitai tekuan na tsau-tsau pakizangan toa na pakisomali ya pas iling manasika kana mitai tekuno a tai teku toa tala pupitsura na cemas no mayatanzwa no madalu nanga azwa pineneta adaw kimuna palevavavi anga ni maju paparangezan toa cemas anu mavarungan penulat ayatwa nakiliwa ketimaju tanumu ai chukai no cemas silvici kemazai toa Peter 前书的5章1节到7节也是不会那个gemadu ai chuali no tian tu soka jaman-jaman na sini putarwan tianutin 穿起谦卑的衣裳呀穿起谦卑的衣裳圣经提醒我们在世上不过是客旅是寄居的我们要认真前进的方向是耶稣为我们预备通往天上国度的在充满体意的面前基督徒必须活出与这个身份相符的品性在教会当中基督徒更要彼此相爱互相服侍透过外在的生活表现来见证上帝的作为在无可避免的苦难中主内兄姐需要以谦卑为装束彼此服侍相互勉励持守信仰直到基督再临的日子到来ayah sini pas marau sini padarwa sini papupicur dan tina mapulat latinana kemelang aisyah dan nasi很短暂ai choja kini kacawan aja kisah mulai mavana pasazwa tuamana iting kuku amavana parorau tanga nasi parorau tanga puzangaran saka latina nama kakidewalivak latina nama patskacekat latina nama papusala-sala totia sensengananga latina nama kaya namite tekuan kipu sensengan nga toa sensengan na yakana pasumalawa papubicho Sakatuswa ka jaman-jaman na utakinum namin 我在生活中
曾因持守信仰而被敌视或挑战吗？在这困境中，我如何回应并见证上帝的作为呢？是那点点，都说个zaman awal kinmin，来就心里把什么了？但听我在生活中曾因持守信仰而被敌视或挑战吗？在这困境中，我如何回应并见证上帝的作为呢？是那呀，讲的那把什么了？来听那那给你们呢？对，就是你把给你们讲的那嘛不来，是个改努力。亲爱的主耶稣，求你帮助我，让我无论在什么人面前，都能活出符合基督徒身份的生活。虽然生活中难免遭遇困境，但我相信你必顾念我的一切。愿你帮助我和弟兄姐妹彼此谦卑服侍，让人得以认识你。奉主名祈祷，阿们。Mali tu suaka jaman-jaman nama kaitinana misa selanga sumupu tu akai no cemas lamunana pinapupi sulana cemas lamunana pulingaringau anata lemaruai tu mana sini tulu tu suaka jaman-jaman ada sinupu akai no cemas saka lamunana kinizang lamunana suliban lamunana pupi sura tu suaka kini adawan 大家平安。